Hello YouTube family. Have video mang hianin nikum September ha international conference kava ten na le poster presentation kapek dan chan chin toite karon share on chewa tin have video hi zirna lama tuite chunin hlopui mai thei boka tin pharmacy stand dam doi thar muchok tura ram mul dam doi kan song bol dan technique chikhat pholan karon tum don bok ani kan department M Farm course a hian specialization palioma ke chon pharmacognosy kala a pharmacognosy chu drug discovery research and development using natural sources tinani maya miram huldam doi medicinal plants kan ti atanga dam doi tharm huchok tu research be le dam doi omsa te ti masom tuma research be tinani mayang chu antinan quinine artemisinin morphine digitoxin digoxin vinblastin vincristin silimarin hengso so te hiram huldam doi atanga alo siam chhuat te ani a third semester kan ilai khanin International Conference on Nutraceuticals and Chronic Diseases INCD 2019 to IIT Guwahati akava atena poster te pok ava pe henge a stress the anxiety hian kan hian theina ti chuan opa kan share ring theina ti toy boka hei hi thing thei mu mulberry hian stress the anxiety avanga cognitive impairment lo antinanin diminished learning ability kan ti le reduced memory capacity ati ziom dan le antioxidant tak ani dan preclinical level research kan be dan chu he international conference a hianin cover present ve ani he ka hostel room ani a poster cover print zo thakala puilai ani September ni somni pani sang hi som pako zana Dibrugarh tagin Guwahati ke mai night basin kapan pheya atuk September ni somni pathuma ISBT kuda Guwahati tagin IIT panin taxi ka hayara taxi driver hi tribal half long meaning ka shia fele mema kalko a hian thate pokala pheitir henge a in huang hian single room a min thlentira anuam khop mai mase zana erok pon sin tur om lo ta chu kalo keng lo bok nen to wel sin kamu thina ni hei hi kan batch te ani a eco friendly khop mai international conference on nutraceuticals and chronic diseases INCD 2019 ti NG ko mai ani holian tok tak maya kan thu khoma vai pachal thiam tak tak te thu soi kan ngai tha a Professor BB Agarwal he kan keynote speaker ani a research paper zasari chuang zep a published ani meshing taksa a tumor necrosis factor mi TNF muchok tu pa hi ni a TNF chu COVID-19 na a cytokine storm thlen tu te zinga po hian in a tel ve ani poster presentation hi oral le PowerPoint presentation ai na all sama maseka voi khati na khani miawa a level kha international level alone khang lam bok nen aka zam ru ve khop mei tin minon en dik tu te hi post doctoral researcher ve ve nia an bon sia ke thiam atlem sia mizoina thiam na vor top nia kan ngai chu PhD Doctor of Philosophy nia ma se post doctoral hi chu PhD aya zirna sang jok nin PhD zo hian a shan pa pe le turani poster a hianin thil tam tak data tam tak om hi unpublished data nia chuwang chon a original chu ka tilang vek don lawa tin chip chi alu tukin ke explain don lo bokani tin hetiang hian preclinical research tu kan be ani thingthei mu mulberry hi Shillonga Botanical Survey of India scientist and thingthei mu nge ani timin fit fi saka mulberry a hian dam doi pathum a omti HPTLC technique mangin kan fin fi te ya sazu a hian stress anxiety hi kan om chok tira chuan sazu in stress the anxiety and hnu chuan mulberry atanga dam doi kan siam chu toxicity test manga dose kan calculate hnuwa kan peta a elevated plus maze model mangin a learning ability le memory retention capacity te chu kan han evaluate a tin stress the anxiety biomarker semicorticosterone lipid peroxidase enzyme catalase enzyme sodium oxide dimutase enzyme teng te hi kan evaluate a kan monitor a histopathology examination and kim kan ti leve ka atopa statistics mangin mulberry hian in stress the anxiety hi ati zioma stress the anxiety awanga thil thiam chak theilo na le share rate theilo na te kha ati boina ti zioma ni ti kan research chuan in ati chiang ta ni India mi entrepreneur USA hi invited speaker ani a kapula mei cheting ki PhD scholar thawani a mase mingle khoi minge ni ti kalo hreto mi lo mai kabul chi ading hi National Institute of Pharmaceutical Education and Research Naipur Guwahati an assistant professor in department chu ani a adot le mi hi Dr. Supriya Sahu kan department assistant professor ani a adot le mi hi Ashish Da PhD scholar ani a ni hi young scientist ani a thil interesting de ka mu chu Dr. Arvind Kumar Vengan hi MBBS medical doctor ani mase MBBS zo huin MTech azirta ya PhD zo le a bon hem khop mai ado le hianin a seminar hall ampek da pakhat ni seminar ampek na hall pakhat ani a seminar hi mun sang aroli nan pe a topic interesting de le
speaker bon de hlek omna nia kan nga ya khami seminar hall a han kan va thulu ve de top mai thena ni he international conference a hian in Japan USA Korea UK Germany atang te point presentation ron pe de po na mani thian thar pani fel de ko siama artist man hi West Bengal lam anti cancer lama PhD tilai ni tin sumita hi Banaras Hindu University anti cancer lama PhD tilai thoni an fel emema ko thang hian in email le WhatsApp mang te in kan na in be pop rank ani IIT Guwahati campus ka fang lu tung man lawa hi kan conference hall atanga la kania a campus hi stress reliever ka temia ke chonin anuam ho mai hi kan conference hall atanga zanlama kala kania zanlama po amui me brigot mai ani hi an basketball court ania volleyball court te football field te gym sengin an nei changkang em ani kha min lak sak tu hi an department kan senior assist da young scientist ka ti khani hi certificate of participation and appreciation ka don no ani international conference zoni ani nen hian in kan specialization ai nang lo me assist da nen hian ani pon pharmacognosy tholo la zirna lama enton tur le min fui tu senior tak tak ani hi vanai ga inki le tin research lama tuina tak tak ani thena na min shul tu timeng min supervise tu min free tu min ka mentor ka guide an shul sar chung apa hen thin lung la ti tak sin ka lo mani te hi video call jang hen kan soi lang ve du shrim shrim ani pathian zara kan damanga video de po kan siam le video ya nam takin gen in hule theu don ya take care